Saltanаттуу аталар, абалар, урматтуу энелер, эжелер, жана ийни карындаштар. Сиздерди бүгүнкү салтанаттуу майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, бактылуу турмуш, бакубат жашоо каалайбыз. Бүгүнкү салтанаттуу аземди ачып берүү үчүн сөз Каракулжа райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары Кармашаков Талантбек Тойчиевичке сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу майрамдын коноктору. Баарыбызга белгилүү болгондой 3 декабрь эл аралык айыптардын күнү аталып, жыл сайын ден соолугунун бүтүлүгү чектелген жарандарга арналган майрам уюштурулуп, түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келе жатат. Мына бүгүн да сиздер ар дайым көңүл чоңдорун жастар бактылуу иш-чара уюштурулуп, жагымдуу маанай тартуулоо максатында сиздер менен бир залда чогуу турабыз. Урматтуу биздин коноктор, жогоруда бүгүнкү күндүн темасы айтып тургандай эле, сиздер ар дайым биздин көңүл борборубуздасыздар. Сиздер менен ар дайым байланышып, жакындан баарлашып, мүмкүнчүлүк жеткен жардам менен кошунуп туруу жалпыбыздын башкы милдетибиз деп ойлойм. Куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ураимова Жумагүл Абдыкаровна. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бир аз түзөтүү киргизип коеюн. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын кызматкеринин. Бүгүнкү сиздердин майрамдык иш-чарага облустан мен өкүл болуп жөнөтүлдүм. Биздин облустун губернатору, сиздерге түшүнүктүү айтканда губернатор дейт, азыркы аталышы боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламович мен аркылуу сиздерге чоң өзүнүн ысык саламын жолдоо берди. Ошону кабыл алып коюңуздар. Сиздер менен ушундай жаркыраган тынч заманда, жаркыраган ушундай тойканада, майрамдык маанайда учурашып отурганыбызга абдан кубанычтамын. Сиздерди колдоонун эл аралык күнү 3 декабрь жыл сайын белгиленет. Ошонун алкагында бир айлык акция жарыяланып, биз биргебиз деген акция бүгүн облустун бардык райондорунда жүрүп атат. Бардык райондорунда өтүп бүттү. Мына бүгүн сиздердин районда жыйынтыкталат. Мына сиздер үчүн дасторкон жайып, тамак ашын сыйын көрсөтүп, концерт, оюн зоок программаларын даярдап район күтүп алган болсо, биз облустан Надырбек Шамырзаев атындагы облустук курчак театры бар. Ошонун балдар үчүн жакшынакай жобо спектакльдерин алып келдик. Бабыр атындагы Өзбек музыкалык академиялык театры бар. Анын Буратино деген спектакльден үзүндүлөрдү алып келдик. Биздин муун Буратино менен чоңойгонбуз, аны билесиздер, бардыңыздар. Азыркы балдарыбызга да ошо Буратинону көрсөтүп, ошол мезгилдеги оң каарман, терс каармандардын бардыгыны тарбиялап, Буратино оң каарманга өзгөртүп койгон үзүндүлөрүн көрөсүздөр. Балдардын маанайын көтөрөлү. Сиздер Кудайды сүйгөн пендесизсиздер. Ушундай бир аз сыноо берген экен, ошону көтөргөнгө жараткан сиздерге көп чын күч кубат берсин. Жакшы өткөрүп, өзүңүздөр да активдүү катышыңыздар. Рахмат. Мен бул жака атайын СОС кызматкерлерди келип алсаңыздар, балдарга арналган белектерди кабыл алсаңыздар, атайын кызматкерлер келсеңиздер. Biraz iretki менен чакырып алалы, кечиресиздер. Капчыгай айыл өкмөтүнөн келген атайын кызматкер. Улай Тала айыл өкмөтү, андан кийин Капчыгайдан кийин Улай Тала, Сары Булак айыл өкмөтү, Kengеш айыл өкмөтү,
ayıl hökümeti. Andan keyin Karakulca ayıl hökümeti. Kaşkaçoğlu ayıl hökümeti. Çekesinden beri öyle lan. Buna git. Bayram gününde. Karakulca ayıl hökümeti geri olsanızda. Bayram gününden. Yaratman diye solu var dersin. Ömürler tuzu olmasın. Yazın olma. Çok hepimiz polis. Ana da almak üzere. Karakulca ayıl hökümeti. Karakulçukor ayıl hökümeti. Söz Karakulca ayıl hökümetinin başçısı Jeenbekov Baktыбек Ermamatович'te. Саламатсыздарбы, урматтуу агалар, энелер, агалар, инилер, эже, карындаштар. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен Каракулча айыл өкмөтүнүн атынан жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөрдө бактылуу жашоо каалайм. Биздин Каракулча айыл өкмөтү ар дайым сиздерди кам көрүп, жыл сайын ушундай белектерди берип, куттуктап келебиз. Будан кийин дагы ушул иш-чараларды жогорку деңгээлде ушул сиздерди бюджеттен акча каратып, сиздерге көңүл буруп турабыз деп, сиздерди ишендирип кеткенге уруксат этиңиздер. Аман болуңуздар, ден соолугуңуздар бекем болсун. Үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Söz Karakulca rayonduk ardagерлер кеңешинин төрагасы Ибраимов Сейтакун Ибраимович'te. Arkada jardımga muhtaç olan büyük insanlar, Huday Teala barınızların ömrünüzler bekem olsun, imanınızlar selamet olsun, gayratlı olmuna, çıdamlı olmuna, savurdu olmuna, yerikli olsunlar, baktılı olsunlar. Huday Teala olsun daima elçeteden kendisinde özünüzü gençlik de sanılay, daim baktılı bakmakta dışarılar, var varımızlar. Arda'ya mayıplarga şimdi belirgiz var eden, Oşanı takdir koysun, köpçülük olan birinci toplamayıplar gel almasa gerek. Bu şeyde oturan, aile hükümetlerin cevabısı, aile hükümet, ailedige değilse tırnağlarını çakırganın, oşanıga takdir koysun, formulasını aytıp, gelgenlerinizden alsanızlar, gelberiniz olsa işaretini tanıtı koysanızlar. Ben razı formulasını okup vereyim. Turduğu ayıp kuşlarını, birinci toplama mayıpçılığı var Arda'ya, Karakulca ayından. Mayıcada geçen tarafası Cafar'da veriyordu. İşi var takdir koyalım. Hasımov Medelbek, Akkullu Kuday verdi. Ömürsür Toktavay, Taşmakır Bedelbay, Şekirip Kuşoy, Abideyim Cumaş, Abdülmamatova Gümüş, Yusupova Araplar. Yengeç aile hükümetinin gelgen ödül var mı? Yengeç aile hükümetinin. Aile hükümeti aile başı. İsmailov Sanatbay. Yusupova Rızkı. Nazar Aliyev Temirbay. Pirmematov Mukuş. Kandıratov Taşmamak. Kandarov Tilenbay. Başkacan aile hükümetinin. Kököy Kuştarbek. Nurmatov Abdurasul. Şahinkolov Halil. Adilov İsrail. Huday Teala hükümetinin öpücülük var mı ki? Aile hükümeti aile başı. Huday Teala. Tokoyup Abdurasul.
Yusupova Arafat, Börülayev Abdurasul, Yunusova Arafat, Oğrubayev Hüseyin, Rahmat Kudaytanışı bağrınızlarına, büyük insanlar, bayramınızlar ulaşsın, daima Kudaytanı, gösteriyelde şundan, bayramdaşın, kutluktaşın, ömrünüz uzak olsun, vaktini olurlar. Әрмен сіздерге жағымды шығармалар арналмақшы. Алтыбек Абакиров, біз Манастың ұрпағы дуэттің атқарылысында қабыл алыңыздар. Çok rahmat. Hurmatlı vatandaşlar, hurmatlı bizning kishnakai ballarimiz, bugungi sizlarning kuni ko'rib bilan biz chin yurakdan qutlug'laymiz. Atayin sizlarga o'sha Bulastik Nodirbek Shamirzayev atındagi Qo'rchoq teatri jomoq olib kelganmiz. Anda biz barlarni o'sha jomoqqa ko'ngil ko'rib boramiz. Men bu jomoqda qo'ychiman. Bizde Gruziyada qo'ychilarning barligi bunday ko'rib o'tib ketdi. Gördüler ballar? Anamdagi bomunday kimin taygi işi? Buniki. Bunu biz seni de koyut, çapan da koyut, değil mi? Anan sözsüz barında bomunday yasa tayak bulur. Bu tayak yok, toğda koydurdu başları şöyle koyayım.
Kevrösün mıntık barmak kılasın. Tek yerden kulak ketmesi için. Kevrösün olsa koş da mıntık bunu koyasın. Anandağı bultaya mıntık esnafına da cerden verir. Toğdu vakit çay ötüt. Koylar da şaşpay çay ötüşüt. Oşolduktan biz koycular oyna kondu, bilegendi. Eğer uğa turan adam olsa, kandaydır bir okuyan aytıqada жақшы görüyoruz. Kalaysınlar mı? Azı men koylar muhtav atқанда men sizlerge bir okuyan aytıp bireyim. Kalaysınlar mı? Жоқ, men sizlerge көрсөтүп bireyim. An demese başladı. Bardық жұмақтар baştalğanda ele mümkün bolğondur, mümkün bolğon emestir. Bu jarık dünyada bir kiçinekey kozu yaşattır. Al uşunçalık kiçinekey, apapa kaybolğonduktan ağa attağı koyur eken. Albatta uşunçalık kiçinekey kozunun kimisi olgan balдар kana kim aytat? Apası olgan Mineki apası. Bir günü al çarçağınday olup dağı jata kalıp öz korosundan kalıp kaladı. Koyçu olsa jaş, tajribasi az bolğonduktan аны baykabaydı. Balдар, sizler özler jaş bilesizler. Toğda koylar öz korosundan adaşıp kalgandan korkunçta eşteki yok. Oşolduktan öz koroğundan adaştın, anda bir otolu çoğulgan. Apaki, balam biraz var oynayıp durcu. Ben de yeni oğurup duram. Oy apaki, bizim koylar topta kralıstan yetişti. Durunuz, siz gelmeyin oldu apaki. Duran gayrı, duranға tağ kralım çok balam. Ankenimin köpten beri tuz yemek Ova. Tuz degen bu. Biz kokşoş koylar jığılsa küçüğüzge güç koşular. Hem de men ayılga çırkap barıp, sizge tuz alıp kele koyayım. Makul mu peki? Жоқ balam. Sen ayılga bargandan adaşıp ketesin. Men uyga barуу jolун abdan жақсы bilemin. Siz ruhsat berseniz, men sizge tuz alıp kelem, anan bardыгы жақсы bolot. Makul balam. Sen unavaysın. Tez barıp ehtiyat bol alıp kelgin. Makul apaki, men batele kelem. Kança tuz alıp keleyim? 1,5 alıp kelsen jetet balam. 1,5? Koy, men bunu kança istep kalsam bolot eken. 1,5 dep kaytalay berseň esiňe saktalıp kalat balam. Akırın barıp ehtiyat bolup kelgin balam. Makul apaki, men batele kütüp durunuz. Siz emne bana kıyım bolup жатасыз. Siz kimsisiz? Men Horozmun. Meni bari bilsin. Menin buyruğum menen gün çıkıp tam atat. Bak. Gele so, beri gel. Teki toğunun başından gündü gördün mü? Gördüm. Sol gündü men çıkartma. Bak. Nağılsın. Siz bunu kantip jasaysiz? Yok. Men bugün gündün kötörmüşüne ruhsatlı berip koydum. Anı kaydadan oradan kozgosun kaceti yok. Sen kayda çıkıp kaldın gelesi o. Men çinele gelesi okşayın. Geri sizdim mağa emne jönünde kıykırıp jatkanыңызды men ali içeceğin düşün albay duram. Hem nege düşünmezsin? Men buğday seyip atam. Bir buğdayım buğdaylansın dep. Sen bana emne 1,5 kalarsın. Aytыңызчы, анда эмне дешим керек? Үйрөтүп койсоңуз.
Sen cöngala birin barıp mindey bol, bir budayın min aylandeşi gerek. Düşündün mü? Düşündüm. Sana kaytalayçı. Budayım minne bol, birin barım mingaylan. Bir budayım minne bol, birin barım mingaylan. Birin barım minne bol, bir budayım mingaylan. Ne? Yemin ederim. Sen de şunday taş bol belek. Oy 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 oy. Ben taş bol emes mi? Men ayılga apamdın sırası boyunca çırka baracada. Allah'tan uğurupcada. Men ağacardan verişim gerek. Demek sen özün tapan bayaysın. Amenin içindeki ayrı kuyruk, içindeki böceğim de ayrı kuyruk alıp gitse sen ana ayaysın. Yokça, anday demeyiniz. Andan kuraydınız ki. Benim ne deşim gerek, öğretip koysanız. Hiç kaçan sizin başınızga mınday kaygı düşmesin demeysen bulmay beni. Sizin başınızga mınday kaygı düşmesin. Hırım, Huday Urgan. Hem de dediğim çatasın, hem de gezdiğim çatasın. Ana, kaydılaçı. Hiç kaçan sizin başınızga. Bakı. Ayaktaki kaydı. Benim bugün tanıştığım benim için ayvel vaktılı gün bol olsa. Sen bana hem de öyle gezdiğim çatasın. Aytыңызчы, siz emnen aytayын деп жатасыз? Ben de bugün tanıştı, toyum jönünde aytып atam. Ha, toy bu. Toy degen emine? Toy degen. Bu en çocuğunun vaktılı günü. Buna başımdan kafanı gördün mü? Gördüm. Ama kolumdaki güldüçü. Şunun bağırın benim tetiğe güyü hıryak at gösterdi. Bana ne dedin kaytalayçı? Ünümde bas! Seni burada yediğini gördüğüm için seni cep koysun astıklar. Oy, minanı korkutmamız ettim. Minan sizleri bardak nerselerden korkutturan. Korkutturam diye koyup daha kayra sığdın. Yok, ben de geçirdim de kanım yok. Maha hoş ettim, öyle düştü. Kaysıysa sana hoşu düğünüktü. Al işimiz. Al degen çocuk o. Kim? Çocuk o, hıryaktın koluklusu. Çocuk o! O var, çocuğun düğünü. Vay, püh. Hey! Osa çocuk adamla jakşı neyse bilir sonu. Siz belki, mağa jakşı nersemi yürütemezsiniz mi? Ya kızdık sıra o. Canınız kadar men jakşı derseniyle tanışım mümkün. Anday meni duramazcısam, duramaz ayttim. Hey Filiso! Eğer de bir kuyruğu kapkanla kıpçılıp kalsa... Anı... Kapkan? Anı kurtuktayım. Anda benim ne deşim gerek, öğretip koysanız. Sen de gel, çurkası gerek. Önümden bağırınca kahrolcu deşi gerek. Düşündün mü? Düşündüm. Hadi kaytalayçı. Karucu, 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 karucu. La 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 la. Geçip kalmadı o. Eğer de kapkan bol bolunda o. Yaş olsun et, tepçilik hava etmeler. Koy! Ben engelet koydum. Ağzır bul gelesi bir tayinle dürmedim sanat. Anan ayından indim boşanıp gelip beni talat cep çok konuşak. Engelet Bir, iki, mevlet. Vay! Kuyruğuma da gel. Ha! Ura! Başı çok kalkandan bunu, kuyruğu çok kalkandan.
Sınap göreli mi? Sınap göreli ha? Sana ne oldu? Ben apamda sözünü unutup kaldım. Al görse ahbasının sözünü unutup kalgan Turbayeva. Baltar, biz kozun esirek necerden bir alavuz mu? Azamatlar. Hana ayt kılaçı. Kozun apası, kozun eline gecen öptüler, hına kim aytad? Tuzga, hança tuzap geldi dediler? Bir jar muş degen, ay azamatlar, estedik mi? Rahmat sizlarga do'stlarim. Apam aytgan buni. Bir yarim uch tuz olib keldi. Men emi hech qachon esimdan chiqarmayman. Rahmat sizlarga. Anda tezden çurkay koy, para koy. Menin akıldığım, menin kiçinekeyim desin. Apa, yaxshi bo'lib qoldingizmi? O apalam, sen alıp gelgen tuzlu cep, hayvay sonun yaxşı olup kaldım. Sen menin kiçinekeyim, akıldığımsın. Apaki, men sizni abdan yaxshi ko'raman. Men yo'lda kelatib, qanday gana sonun narsalarga dushor bo'ldim. Men emi bilem, qarsh qurganda ekenin, anan cho'chqa daganda ekenin. Anan dagı chapa, menin do'stlarim da ko'paydi. Balam, men seni menin abdan suymuktanam. Sen menin akıldığı, estiği balam bolup çoğuydun. Kettik apaki, oynayalım. Oşetli Baltar bizden kişinekey kozumuz apasına bir yarım uç tuz alıp barıp verip apası ayıp öz korosuna jetip alıptır. Çomok çaktı mı? Çomok'a düşündüler mi? Demek kanday bala oluşuz gerek eken? Akıldı. Atinege güygen, atinege jardan bergen Baltardan oluşuz gerek eken. Dur abi. Azamatlar. Bizde Gruzya'da çomokları mınday sözlerмен ayaklanat. Kara niyet adamga kara taşlap, жақсылықты мен сіздерге алып келдім. Қайғы қапа барым мен жолда таштап, құшағыма қуанышты салып келдім. Кішінен ортаны бошаттырамыз, айтайын сіздерге оштон Бабур театры жақсы бір жомок тап келген. Ошо жомокқа көңіл бұрамыз, мақұл бі? Көңіл бұрамыз бі? Хана бір хаты қол жауап оғылачы. Oy, sana ayırsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hem sana 1, yani sana 2. Bak, sana 2. Mege 1 cetet. Oldu. Emek yettik. Varıp Rıza. Sen beni aldadın. Aldagan çok mu? Baldar aldadı ama ne? Çok aldagan. Zile ver koydu. Çok. Seni aldadın. Hey Mına. Şanağın sen. Hançı. 1, 2. Duravı. Yetişet sana mı? Oldu. Gittik. Restorana. Çok sen beni aldadın. Aldagan çok mu? Koy sana.
Kim verdi sana bunu? Altın kılıç. Altın kılıç. Nice şurayı. Bunu bana enem kartıyla verdi. Oy. Sonunda kendi al. Hey çalkolor! Kaçmadın! Karabaz barabaz! Mına kaçkında! Mına bırakayım da! Baldar! Hey Baldar! Benim çalkolorum bulan! Çalkolor! Karma! Karma! Hey tokta! Hey! Tokta! Hey Buratino! Ne? Tiyatromda! Sana bölüm koyayım bu ha? Nikahta vermeyin. Veresin. Senin tiyatron kolon. Çok hey, kes sana bunu görsep koyayım. Ha, musika. Hey Buratino, ben tiyatromda. Ben sana vereyim. Hurmatlı önür pozdor Babur teatrına bir bol çay koyalım şanaga. Çoğuqtағы қармандарға, әлемет сіздердің атыңыздарға шоң қуыршақтарды шақырамыз. Қуыршақ орталы ош кетпей тұрасыз, құрметті қармандар. Бардығыңыздарды ортаға биге шақырамыз.
Rahmat. Hurmatlı azam eyleri, bardığımızlarda sıylı orduqtağa çaqalı. Alevi Ortaoğlu Oş Şirgesinden girgen Nadırбек Şamırzaev atındağı облыстық Қуыршақ театрының өнерпаздарына жана Бабур театрының өнерпаздарына қол шапалы, чоң рахмат. Kol çarpı Allah diye Sumaya. Sumaya'ga berek olsun. Kol çarpı var mı? Sumaya. Oynadık biz cepheni, o bayraktır göklerle, Ankavay verin camalı, tarzı size seni, kaygın baktın ben seni, karıza gitmem mençeli, cümbal yürümez desem, yüreğim oynayırım. Ağlandı nurma bağlaysın, ak kaynak isen aykarım. Ağlandı ilkamar alsan, adarım evesine sençeli. Sarıbulak Aylökmötü. Ağabotçanoğlu. İvan Beke. Kol çarpı. Karamızada kaçsınızı? Atın git. Rayana'dan ürberek olsun. Mekişne balamın, çoğadatı balamın, maşna gelirse makaron yulu balamın.
Rayala. Azam. Kira. Atı gittisi. Karagül Cahil Hükümeti. Akmanay'dan. Cagılmaç. Akmanay'dan Cagılmaç. Bağlı. O şabalar. Akmanay'la berek olsun. Rahmat. Denizin için olsa kız balaga tiyecelik vakti bulup duyasını daytaları. Ben bu cana çakarım. Muhammed Aliye'ye güzel. Var mı güzel? Ay gördüm aman gördüm. Aydınlarla girdim kucağına. Gillitten bir kıştım sana gördüm. Yolkoğla giyerek, yolkızla eğerek. İşlerime kut, saranga yut. Uşakçığa uğu, ahmetke tuğ. Bağırga ten zaman gördüm. Aydan aman dürten ezen bulağı. Terki ayga çayın özü bönüp dolalı. Bakılga tar, bakırga baray bolu. Bağlı. Yine bak sen. Bayramlık dilege. Talantlı kız bol. Tordu Mamatov İshak. Var mı İshak? Gene bay. Kanka, oldu dizege koyuyoruz. Başladı. Manas koluktu, manas atma koluktu. Ulus yaşın sulasa, 12'ye doluktu. Toğulcanın minipti, oğut bestu gitti. Bol çaplar asama. Berek al gelin sırrına gel. Berek al. Bana ne yapma? Gelin kızım. Apatem, ağız ketse müyümden kabakları. Tünü tünü untabay sana kabatır. Kapla çarşına vardık bizi çoğuyduk. Rahmatımdı aslamda kamanına nafsamda azdıkçılar. Çok rahmatlılar. Geçiyorlar başka çıkmayınız. Gene bak. Az. Haracını bu giyindir hasta koysa var. Hasibi Rabbi Jallallah Ma fi kayri kayrullah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah. Vale. Altın kim? Sırrabı Azzama. Gelecekte bir işin sırrabı oldu. Çok rahmatı. Aylaması doğur kucağın, ayla yüzü bizden çıkmagan. Bizim ayı geldi susu, yılda varsam yılda sultanım. Bizim ayı geldi susu, yılda varsam yılda sultanım. Bizim ayı, bizi suyumuz, bereket gül, dolu yüzümüz. Ayın, benim ayım, gönül sarar, hava suyumuz. Vale. Gene bak. Beni boldurlayla. Boldurlayla bunlar. Ana boldurlayla bunlar. Ayında bazar köp çürü tatlığa gelirse al bazar suyu. Asama. Oldu. Çalmayla hükümete.
Çok rahmat. Biri de jigit töminer, biri de jigit çöjürür. Tömingende jigittin töbösünü götürüp, tögörök töbel gülüp, çöjürgönde jigittin, çöjürgönde jigittin. Jönjürbet komol dep, jölöydürü töbel gülüp, jönjürbet komol dep, jölöydürü töbel gülüp. Asqar tonun etegi barıp çat bolut. Bir atanın baldары altı tuğan bolsa da kattaşpasa çat bolut. Ağayindi jaman dep budan kaydan tavılmak, hargımaktı jaman dep budan kaydan tavılmak, hargımaktı jaman dep budan kaydan tavılmak. Жалғыз өгіз қош емес, жақташқан дос емес. Жақшы жаман күндөргө жардам берип жанындай жан күйбөсө дос емес. Тайгак жолдо, тары жолдо, тагдыр тайкы болгондо тамашалап кеп айтып, табалаган дос емес. Тамашалап кеп айтып, табалаган дос емес. Ата-энеңдин кадырын көзү бар да билип жүр. Карысы бар баланын ата-энеңдин кадырын өзү бар да билип жүр. Кулун кезден өстүргөн, эсин тепкен ат жаман. Өзө көрттү куйкалап, өздөн чыккан жат жаман. Өзө көрттү куйкалап, өздөн чыккан жат жаман. Көптү көргөн аксакал кары болот билип жүр. Кары сөзүн капка сал, кары сөзү жаштарга дары болот билип жүр. Керкейгенге керкейгин, көктөн түшкөн пир эмес. Ийилгенге ийилгин, баалап берген кул эмес. Ийилгенге ийилгин, баалап берген кул эмес. Алган жарың айпери, ханнын кызы болсо да, ажаңдашып кыйкырып, айтканыңа көнбөсө сулуулугу не пайда. Аркан жипти үзгүлөп, аз олонгон кез кайда. Ашкан тойдон калган соң күлүктүгүң не пайда. Ашкан тойдон калган соң сулуулугуң не пайда. Күлүктүгүң не пайда, сулуулугуң не пайда. Бүгүнкү аземдин катышуучуларына Ак Бата тойканасынын ачып, элдин жакшылыгына кызматка берип, элдин алкышына арзып турган Таалай мырзадан тизме боюнча, жазылган тизме боюнча атайын белектер бар экен. Келип алсаңыздар. Кудай таалам байгерчиликти бардык инсандарга берет. Ал эми барды бере билген бул жооматтык берешендиктери. Таалай мырзадан каалоо тилек болсун. Анан тизме боюнча биз беректерди, конверттерди тапшырып алабыз. Рахмат Султанка. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман күртөгөндөр, агаларым, эжелерим, күртөгөндөрүм. Ушул сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым үй-бүлөңүздөрдө аманчылык, тынччылык болсун, тойлор болсун, дайым жакшылыктар болсун. Ушул сиздердин майрамыңыздарда бүгүн жеке ишкер катары ушо кичине белектерибиз бар эле. Сиздердин ушул майрамыңыздарга карата көбүскөдө туруш биз үчүн да кыйын болду. Ошол соцмот кызматкерлер тарабынан 20 баланы аныктап, ошолорго кичине белектер койсок деп чечтик эле. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биз тизме боюнча чакырып алалы. Ратбек кызы Акжура Капчыгай айыл өкмөтүнөн. Кол чаап турсак. Абдылашим кызы Эркинай Капчыгай айыл өкмөтүнөн. Удамарак келип алсаңар. Токтосунова Сумая Кеңеш айыл өкмөтүнөн. Аттокоров Нурислам Кеңеш айыл өкмөтүнөн. Демишов Нурислам. Демишова Руфия Ылайтала айыл өкмөтүнөн. Ашимов Нурел Ылайтала айыл өкмөтү. Сыдыков Нурбек Карагуз айыл өкмөтү. Сыдыков Нурбек.
Arazakov Baqtbek Qaraqo'zayli hukumati, Duyshobekov Eldos Qaraqo'chqorayli hukumati, Nurbayev Qaraqo'chqorayli hukumati, Qalliqova Ruhiya Sarbulag'ayli hukumati, Qalliqbekov Davlat Sarbulag'ayli hukumati, Qo'zibayev Beknur Shalmayli hukumati, Ermatov Tag'aybek Shalmayli hukumati, Nazirbayev Beknur Qashqajo'layli hukumati, Tayrova Qashqajo'layli hukumati, Asqarbekov Bayer Qarag'olchayli hukumati, Bazarbayev Nurmollo Qarag'olchayli hukumati, Begimbayeva Aqmanay Qarag'olchayli hukumati, Xudoyberdiyeva Rayona Qarag'olchayli hukumati. Bayramingizlar bilan. İşe iyilik, tapqanlarga bereke, uy-buyluk baqit, el içinde qadr var qalaymiz. Çok rahmat. Talay Mirzaga anın uy-bulasida çok rahmat deyli. Arasbay Abduqadirov atındağı көптөгөн qaro sınaqlardan жеңүүчүсү Abdubek Abakirov'dan Nurbilek. Дағы bir жолу майраңыздарымдан чын жүректен құттықтаймын. Емесе сіздерге ұмытпай қалғаныңыздың өмірімнің қымбаты деген шығармасын атқарып берейін. Жалындаған студенттік кезегі жаштығымдың қымбаты деп сеземін. Қатарлашқан жеңіштердің тізмесі қарап көрсек өткен күнді есебін. Қарап көрсек өткен күнді есебін. Турмуш қоштап жүрегімді табын, тату өмір ағымында барамын. Талайыма татынақай гүл солу, талмас қайрат тартықыға заманым. Талмас қайрат тартықыға заманым. Сезім ойынға бай балача, ұшқан құштай ағымында баратан. Өкінбін студенттік күндірді, өмірімді қайра жаңа жаратан. Өмірімді қайра жаңа жаратан. Өкінбін студенттік күндірді, өмірімді қайра жаңа жаратан. Өмірімді қайра жаңа жаратан. Дағы бір жолу майрамыңыздар менен Құдайым денсаулық берсін. Мен бұл жаққа жиынтықтоочу сөз кезегіне Қарағолжа райондық социалдық өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Исмаилов Маматжалил Мамазаетовичти кол чабыңыздарды өтүнүп чакырып алалы.
Assalamu alaikum. Hurmatlı bugünkü saltanatlı ma'rakaning qatnashchilari, qadrli qo'noqlar. Bardıq nersenin başlanışının ayağı oladı ekan. Beri şunday şartlı, şunday ma'noyda jasoo uchun büyük hareketler oldu. Rayonduk memleketlik administrasiyanın demilgesi menen, oşonun koldoğusu menen, oşonda ele aile hükümetin başçılarının koldoğusu menen sizlerge şunday bir bayramlık ma'noyda tartılama çok hareket jasadı. Beni ança kemçilikler bolup, size gönüllüler var olsa gerek, oşonun bardığına geçirip turayız. Anan sizlerge şu atayın şu takılgan ma'rakege gelip, Yaşınakay oturup ayağına çeyin, çoğu çıkmay oturanlar için çoğu rahmat. Sizlerge bir nerseni aytıp koyuş gerek. Şu ma'noyda Yaşınakay götörүү için atayın Oşton gelip, Kurçak teatr gelip Yaşınakay konsertin koyup berdi. Oşonda ele bizim rayonun madaniyat bölümünün artistleri, hizmetkerleri, tozu hareketleri çoğu bir konsertlik emelerde tartılады. Жақсы күндерді сыйласып аман болуңыздар, бар болуңыздар. Şu sizlerді сыйлаған жалпы Қарақолжа райондық мемлекеттік администрацияның жамаатына, ағамыз баштаған жалпы жамаатқа негізгілі шыған инсандарымызға чоң ыраазычылык билдирели. Жақсылықтардан кезігелі. Аман болуңыздар, бар болуңыздар. Омик.